Svi bi mi voljeli imati gustu bradu, ali na rast brade prvenstveno utiče naša genetika. Iako po tom pitanju ne možete da uradite puno, postoji par savjeta koji će vam pomoći da ubrzate rast vaše brade. Ako se budete pridržavali ovih savjeta, velika je mogućnost da ćete vidjeti poboljšanja. Prvi savjet je da unosite dovoljno vitamina i minerala. Brinite o vašoj ishrani i zdravo se hranite. Poželjno je uzimati određene namirnice koje su bogate vitaminima, a to su vitamin A. Vitamin A možete pronaći u ribi, šargarepi, siru, jagodama, bundevi itd. Vitamini B3, B5, B6 i B12. Ove vitamine možete pronaći u voću, jajima, piletini, junetini, karfiolu, spanaću, kikirikiju itd. Vitamin C. Ovaj vitamin možete pronaći u bijelom luku, kiviju, paprici, pešunu, kupusu, limunu itd. Vitamin E. Ovaj vitamin se može pronaći u sjemenkama suncokreta, avokadu, bademima, brokoliju itd. Također je poželjno konzumirati namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama. Drugi savjet je da održavate higijenu lica. Tu se podrazumijeva redovno čišćenje lica i nanošenje hidratantne kreme. Držite lice uvijek hidratizovanim i vaša brada će rasti. Treći savjet je da smanjite stres na minimum. Dokazano je da stres negativno djeluje na rast dlaka na tijelu. Izbjegavajte stresne situacije, šetajte po prirodi i pokušajte da se oslobodite stresa. Četvrti savjet je dovoljna količina sna. Za normalno funkcionisanje i regenerisanje organizma potrebno je više od 8 sati sna. Nedovoljna količina sna će negativno uticati na rast i strukturu vaše brade.